Yes, bakunze ibintare official mukomeze mugubwe neza mugira impagarike n'ubugingo nkuko nakomeje kubibabwira n'ubundi ibintu biracyakomeje gukomera, ibintu biracyameze nabi aho intare za Sanambwe zamaze gukuramo umuzaha hazina mucezo kabisa. Ubungubu ibintu bimeze nabi, zikomeje gusatira imigi igiye itandukanye n'ibindi bice. Ahangaha intare za Sanambwe rwose hari imirwano yari ikomeye yabaye, muraza kubyumvaho n'ubundi wenda ku makuru naje kuba mvugana na mwana ndaki muraza kubyumva. Ariko ahangaha Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho irasatira Mwenga mu gihe intambara ikomeje kwiyongera muri Kivu zombi. Alliance Fleuve Congo imirwano irakomeje gukaragati ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo, FDLR, FDNB n'andi mahuriro y'abajura. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero ntugiye kuvuga amakuru yemeza ko, ariko muri Kivu y'Amajyaruguru naho ndahavuga, ariko nandi ku murongo wa telefone mvugana na mwana ndaki. Amakuru yemeza ko ingabo za FARDC 23 zimaze kugera mu birometero gusa hafi 70 uvuye muri Mwenga Centre. Zimwe ziravugwa mu mpinga y'imisozi ikikije ku gace, aho zikomeje kugerageza kwigarura igice gifatwa nk'ingenzi. Ibi bibaye mu gihe raporo zitandukanye zivuga ko bamwe mu barwanyi ba FARDC na Wazalendo basahuye bimwe mu bice bya Mwenga ubwo bari kuhava. Murabizi ko FARDC igihe cyose kiri kuva muri bice bigiye bitandukanye ikomeza kugenda yiba ipi y'abaturage, itwara uduhene ndetse n'abaturage bagapfa. Murabizi cyane byabereye muri teritwari ya Kabare na teritwari ya Karehe, muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuro, muri teritwari ya Rubero, aho bajyaga kuva bamazaga bakiba abaturage ndetse bakica n'abaturage. Murabizi byabereye hariya za Katana no mu bundi buce bugiye butandukanye, za Ihusi n'ahandi henshi ibyo FARDC yahakoreye. Mwenga Centre ni agace ka ngombwa gafatwa nk'umutima wa teritwari eshatu arizo Walungu, Shabunda na Uvira, kandi gakungahaye ku mabuye ya zahabu, bituma kaba kamwe mu byerekezo bikomeye by'ingabo zihanganye hariya. Muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo bivuga ko bisubije Buhimba. Aya makuru nayo kubeshya, kuko naje kuvugana n'umuntu wari hariya Buhimba ambwira ko intare za Sanambwe ntizakoze reprise strategique nk'uko twari tuyizi, ariko amakuru akavuga ko bayisubije Buhimba. Intare za Sanambwe Buhimba, intare za Sanambwe zayivuyemo, ntihagera Wazalendo cyangwa FARDC bongera kwijyamo. Ni agace kari muri groupement ya Walowa Yungu, ni muri teritwari ya Warikari. Aka gace kafashwe na Alliance Fleuve Congo mu mpera z'iki cyumweru gishize, ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri FARDC na Wazalendo bongeye kukigarurira. Aya makuru ntabwo ariyo, kuko ntabwo bari bakigarurira gusa. Amakuru ufite y'ukuri nuko intare za Sanambwe zavuye muri Gasantre, ziva mu Gasantre zirazamuka ziyestara mu misozi, ku buryo kugeza amagingo yangaya nta basirikare b'intare za Sanambwe bari kwigaragaza hariya muri Centre ya Buhimba. FARDC ntibari kugaragara muri Centre ya Buhimba, Wazalendo ntibari kugaragara muri Centre ya Buhimba. Nukuvuga ngo kugeza amagingo yangaya iriya Centre ya Buhimba ibereye aho nta ngabo zirimo. Numva ko ahangaha rwose ko turi kujyana. Nta Wazalendo barimo, ni bya propagande byabo. Buhimba ni hamwe mu bice bifatwa nk'ibya gatatu by'umutekano wa Warikari, ari nayo mpamvu impande zombi zashyizemo imbaraga nyinshi mu kwagenzura. Kugeza amagingo yangaya rero navuga ko intare za Sanambwe nazo zazengenzura kuko zikikije, ziri mu misozi.
ziri muri iyo misozi iri aho ngaho mu mpande. Ibyo rero bikavuga ko ntabwo wambwira ngo kuko ngo zavuyemo zikigira mu misozi ngo noneho ngo wazalendo nibo bari gukontorora hariya negatifu. Imirwano irakomeje gukwira mu bice bitandukanye bya Kivu, mu gihe abaturage b'uturere duhuriyemo n'intambara bakomeje gutabariza umutekano no guhunga, ndetse n'urugomo ruri gukorwa n'igisirikari cya FARDC. Abaturage bo bakomeje gutabaza bavuga ati igisirikare cya FARDC kitumeye nabi, sinzi ko mwadutabara. Abo babwira rero n'abandi ni intare za Sarambwe. Ibi ngibi bijyanye n'izi ntwaro M23 yafashe. Bandimwe wanjye, Mwiriwe neza. umeze neza. Turaho turashimira Imana, mukomere cyane. Demba abantu bari muri groupe ya Kivu Iwacu ndetse bakaba no muri groupe ya Intare Official deja bamaze kubona amavideo ya Masisi, abasirikare ba General Gaceri muri iriya axe, ndetse n'aba baroko defense ba colonel badacoka bafashe icyo bita ngo naba FDLR benyewe ngo babeshywe ko FARDC izagaruka baranabacaginga. Duhe operation bafatiwe he mwenyewe? bariya abenshi ntabwo ari aba FDLR nk'uko wari ubivuze, wenda reka nguhe correction. Bariya ni wazalendo, babandi bari mu mutwe wa za mayimayi hariya, bari muri za Nyatura, bari kwishyira nabo kwa General Kigingi. Bariya ni bamwe barwaniraga muri nce za Ruki, iriya muri za Gatoyi. Noneho bariya bagiye bakomoka, hari abakomoka Masisi centre, abakomoka ya za Gatare, abakomoka ya za Gasheberi, abakomoka hari n'abana nabonyemo bahariya za Buguri, hari abahariya za Bugabo, hari n'abakomoka hariya hafi ya za Bihambwe, ariko n'abandi bakoraga hariya mu Rubaya bakomoka za Ngungu. Bari baragiye mu Rubaya, ubundi bagira bagakora amakosa, ubundi baragenda bajya kwiyesitara, bajya muri iriya mitwe yitwaje intwaro. Rero ni operasiyo nyamwita ngo ni operasiyo kubura. Izo operasiyo kubura ni operasiyo M23 ikora mu bice imaze gufata kugira ngo ikuremo ikintu cyo bita muzalendo cyose. Noneho ikagenda iri guhanagura, iri kubakuramo rwose. Urabona hariya hari amatinizi urayazi? Oya, ntabwo nyazi. Amatinizi ni intuza za gisirikare, ari amabox ya gisirikare yafashwe n'intare za Sarambwe, bayatse Kigingi amabox. Nayabonye, mbona n'amakompura, mbona n'imbunda. Yego. Harimo imbunda, nubwo imbunda zitari nyinshi, harimo amakompura menshi, harimo amabox y'amasasu. Nuko ngo n'urugamba rwatangiye kuva ku cyumweru. Uno munsi ureba uno munsi tugeze, kuva ku cyumweru bari muri izo operasiyo kubura ziri gukorwa n'intare za Sarambwe. Donc ni ukuvuga ngo abasirikare fanteri, komando na roko defense bose bari hamwe muri operasiyo, bari bateguye zo kugira ngo bakore ziriya operasiyo kubura n'ubundi bari gukora. Ni operasiyo rero navuga zidasanzwe, kuko nk'ariya masasu, ariya amabogisi n'ibindi bikoresho n'ubundi byafashwe, biriya ni bya bindi byari bigayidinze, doke byarindaga kwa General Kigingi Kigeri. Ibyo byumvikana yuko na gikota ze zose zamaze gusenya. Kuko niba doke biriya wabonye ni ya indi bita ngo ni amura ye yari yararizavinze. Amura ni ukuvuga ngo ni amura General Kigingi yari yararizavinze. Iyi amura yinjira n'intare za Sarambwe, intare za Sarambwe zayigaragaje. Kandi noneho hariho uko ari nk'akajenerali kamwe n'ari akajenerali niba ari agaki kamwe bavugaga babana nawe, kuko bari bafite n'ibizina byinshi. Urabizi bafite amazina aruta n'ayishoka bariya ba wazalendo. Buri muntu aravuga akaba afite umutwe we, ugasanga buri muntu afite umutwe. Ubu ngubu nshaka nagenda nkakora umutwe
nkawita uko nshaka nawe ugakora uwawe ukawita uko ushaka icyo gihe ariko ukaba ufite shefu wawe nabo rero bariya bose bagiye bafatwa wabonye ko bavuye mu mutwe umwe ariko ni bamwe bari hariya za kazi bari begereye hariya za Kazinga yego noneho harimo n'abari baje gutanga ramforo bari baturutse kwa ba Mutayomba baza gutanga ramforo bariya ni bake intare za Sarambwe zerekanye kuko hari abenshi bari bamaze kugezwa Rubaya hari abari hariya za Gatare donc bamwe bari bamaze kugeza muri defense hariya muri etat major wo kwa General Gaceri abandi bamaze kugezwa muri etat major zo kwa Badacoka hariya za Ntuza za hariya hejuru za Gasheberi za Gatare hari n'abari bafatiwe n'ahandi za Bugabo buriya ku mubare ndi kubarabwana Ndake kuva ku cyumweru bamaze gufatwa abagera mu 140 ba wazalendo muri operasiyo kubura rwose 140 bamaze gufatwa tena abo 140 harimo abarenga 70 hafi 80 78 79 urukuma ko ari 80 ni benshi bose bafatiwe muri sektere ya Osobanyungu agace kegereye kuri sektere Katoyi mbese twanavuga ko ari muri sektere ya Katoyi kuko bose niho bari n'abandi bafatirwa hariya muri Katoyi centre abandi bashaka kujya kwisha muri muri hôpital général de référence ya Katoyi abaturage baza kubatanga nabo bafatanwa n'ibikoresho wabonye ko bameze nk'imihigiti nabibonye kabisa nabibonye barasa nabi cyane ubu ngubu wenda ino operasiyo n'ubundi iracyakomeje kuko ubona ko abayobozi ba Wazalendo n'ubundi bari hariya ubona yuko basa naho bari gucika intege ndetse ingabo zikaba zikomeje kubashyiraho ibikoresho bibashyiraho buriya mu minsi mike uzaba uri kumva amakuru y'abandi bazongera kwiripotinga kuko hari n'abandi sinzi ko twigeze kubigaragaza no kuri Kivu wacu sinzi niba byari ku Intare official kuri groupe y'Intare official hari abandi n'ubundi biripotinze ariko nyuma yo kotswa igitutu hari abafashwe n'abiripotinze ubu ngubu mu operasiyo hariya arakomeje ku buryo ubona ko Intare za Sarambwe rwose ejo tuba turi kuvuga operasiyo yose uko izaba iteye operasiyo hariya muri Warikare ariko uciye muri akise ya Hombo uza guhinguka za Kibuwa ni operasiyo Intare za Sarambwe ziri kwa advancingamo mu buryo bwihuse ariho babandi bose bihinze bari kumwe na Colonel Moko bari hariya za Kazinga na hafi ya za Rukina na hariya za Gatoyi hose hahandi bihindiye muri groupement wa Lowa Yungu Intare za Sarambwe zakomeje kubakurikira ku buryo zamaze kugera ku marembo ya Hombo urwo baka ibintu byamaze guhindura isura urumva kuko umuntu twavuganye nijoro yambwiraga ko Intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri akise ya Mubugu uva Mubugu ukagera Kigoma ukava Kigoma ukagera Burambika ukava Burambika winjira Hombo makuru akavuga ko ngo iyo misozi yose iri aho ngaho hejuru ya Zaramba za Bushengeshenge ni imisozi iri strategique cyane Intare za Sarambwe zamaze kwikatinga ariko ngo mu kwikatinga bagiraga ngo bace intege umujenerale bita Rusiye wa hariya aho ngaho za Mubugu bwana Clement yego hari abajenerali benshi ariko bamaze gucika intege ariko urasanga reka abandi nakubwiza ukuri umujenerali ufite abasirikare 15 abari generali nyabaki ko muri Wazalendo ibyo ntabwo ari ubujenerali rwose abo bose baba barutwa na Hakizari ufite nk'abageze nko muri 50 none se uyu generale w'umurundi ese wamenye ko generale w'umurundi yafatiwe muri Mwenga muri aka gace bita ngo Kibatawuzi uvuye Kirumbutwe yamaze gufatwa ubwo yahugaga urugamba hariya rwa Kirumbutwe na Gasika ntabwo ayo makuru nari nyafite ahubwo iyo ni breaking news Demba reka ngushimire ejo tuzahuze yego ejo tuzaba turi kumwe rwose tubiganireho hari n'andi makuru ndi kumva ari hariya muri biriya bice bya hafi ya za Kivuye na za Mati ayo makuru ndaza kuyakurikirana neza kugira ngo menye uko byitwaye nawe bishobora kuba ibintu bitameze neza rwose ibyo byose tohoza turaza gutanga icyo bita idonida amakuru atari ivumbi Clement Bemba
yego reka ngushimire, murakoze cyane, mugire impagare. Mu bindi bice naho ubona ko ibintu bikomeje gukara no gukomera, kuko uraza gusanga yaba muri teritwari ya Warikare uciye ahangaha uri guturuka za Nyabyondo, uri kuza uri kwerekera za Kibuwa, abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi ba FDL n'abarwanyi ba FARDC ko bakomeje kwivanamo n'ubundi bagakomeza guhunga, ariko kugeza amagingo yangaya bari gutinya imirwano, bari gutinya M23 ikomeje gukora urugendo, navuga ko ari urugendo rutoroshye, iri kwerekera mu bindi bice ndetse no kubagota. Abakunzi b'Intare Official murababwira nkababwira bati, mwabantu mwe bantu banjye murabizi ko Clever Bemba mbakunda, ariko ibintu n'ubundi biracyakomeye, kandi ubu ngubu niho ibintu bigiye gukara. Narabibabwiye, ndababwira ati ibintu birakomeye, ibintu niho bigiye gukomera rwose, kandi niho bigiye gukara. Ahangaha n'ubundi hariya muri Kabare, naho muri Kabare ni muri teritwari ya Sud Kivu, naho ibintu bikomeje gukara ko Intare za Sarambwe n'ubundi naho hari hafi ya za Gatana, ni muri groupe Makatana, ni muri teritwari ya Kabare, naho kuri uno mugoroba masaa moya n'igice z'uno mugoroba Intare za Sarambwe zibashije gukubita Wazalendo, arimo kubarasa, niko mbivuga. Harimo uw'imyaka 23 n'undi imyaka 41, barashwe mu gihe bari kuza muri bya bikorwa byabo byo kwiba, ariko Intare za Sarambwe basanga zamaze kwitegura, ubundi zibavisha imyona. Uri kumva ko ibya bikorwa bya Wazalendo n'ubundi byo kuza gukora bwa butero ngenya nkunda kwita, mbere nabyitaga ko ari ibi bariya ba Nyombora, niko nabitaga, bakoraga icyo bita operation Nyombora, nyuma batangira kujya bakora mu operation bagiye bita amazina ngo ni operation Kamba, ngo bakaza bari gukamba kugeza igihe babashaga kugera aho bageze, ubundi bakiba bakica n'abaturage. Intare za Sarambwe rero zakomeje kuba menge hariya, zirabafashe. Icyo twakora rero ni ukwifuriza abakunzi b'Intare Official kugira ibihe byiza, abo ari nimugoroba, abari nijoro, abari saa sita, abari mu gitondo, abari mu gicuku, biturukanye na buri muntu wese aha twumvira, mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga nk'uko nsanzwe mbibifuriza. Gusa ntimuzabura Imana kandi ntimuzabura amafaranga, kandi mukomeze mukore subscribe ku Ntare Official, ubundi mudutere n'inkunga nk'uko duhora tubibabwira. Icyo nababwira kimwe, Imana ikomeze ibabe hafi, abakunzi b'Intare Official.